Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e sofau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga wana ata mua i nei aso. O le tala toi tuli loa na talia al whaamsinonga le tal sanga le fionga unasa iuni sa polu. O le loia o tulai mo le mataita maitai o se tusi solo lawi loa whaavao maloa Samoa le sunga papali i sia fikao. O le talo sanga i avatu se isi taimi wha mai ane ai wha maunga o susuenga wha fo mai. O le mafau o papali i sa fuai o na toi tolo po le mata upu i le tolu vaya so taluai mo susuenga wha fo mai o le mafau. Peita i o le wha atuai o na o ane o lea wha maunga. O le wha atuai ai fo i le na o na whaia se tali le sunga pali il molia ngā leo leo. Wha sanga i a te ia o le wha sioti tangata ma le umio le upenga mtautia na mauailo na mauta i vai vase. O le mta upu tau whaamsinonga lea whaatau le maliwas na Vaiana Caroline Gabbard. Fitus fulvalu tau sangol soifua o Amelika Samoa ile masi na o me lua lima lua o lua lima. Matoe li potia lava i papali i leo leo ile aso na soai. Matau fia i loa i lalo le vainga leo leo mosu suenga peitai. Ua mai asau ninga whaamawai o le fionga sina Vaiana Samoa lima wina. Le malanga mai ai o sui o lona ainga mai Amerika Samoa. Ai olo tuliloa ina pea le tina ia papali ia le tula fono, e ui ina mai atu ina atu lana whaamtalanga il whaamsinonga, ilona tau mawhai e te tee ile ti apolo, ai sao o lava ile la asanga o le fia pule ilona ola. O se taimi o le maasina nei, e ilo ai se whaatatau a le whaamsinonga, ile lipoti e pei o na talo sanga ai ile loia le fiongauna sa mo se taimi, e wha o ane ai, a o ta li ai fo ile taimi mo le talia papali i o na molianga o ta uailunga. Enisi o talaile o alo le malo ila na folfolanga o le 5 tausanga o lana no fo inga mua 5 miliona ili tausanga mo i tu malo umau Samoa pe amanu malo mai ma whaawa ua tua i lava le na whaamanu ianga. Pe ta ile mai tau le tausanga mua lua olua tasi na sila fia ele loa le tunu ule ngasi a malo sa whianga iai ma whaamatu iai le lua se la wafetala mo le tausanga whaatupe lua olua tasi lua olua. Ma wha asolo mai ai lava iana tausanga wha altupe so lua olua tolu, lua olua wha, lua olua lima. Pe ona iei nei, ma wha asolo atu lua olua lima, lua olua ono, wa mai a wha tatia, ona ia fo i miliona. E au fiai ma le valu sela wafeta la, e pale ni aile miliona o le lua sela wafeta la, o le tausanga wha altupe, lua olua tasi, lua olua. Ua angia le ono tufai o le tasi tesi ma le valu miliona muli o le nofo inga 5 tausanga le fas a o le io o le taimi e whai ai filfilinga lau tele le tunu umo sana whai ngā malo o le si 5 tausanga o lumanai. Le fo i o lo finau mai ai le vaenga wha upu whai le HRPP ma nisi vaenga wha upu whai e la ngā ane le nā taimi mo le palo ta telo le lua o lua ono. Ua toe mana tuai le tamaita i Samoa na mawalo na tino o sai i ai fuala au whaasai na sa fofua e malangatu i Amelika Samoa i tausanga ua tonai. Ina ua toe tu lai mai se suenga o whaanga solo nei a leo i le tina Filipaina na mawal mlaiva alele i le lata le lua vaya so talwai. O le umi fo ila na o tau fiai nei le mafine lea i lalo le vainga leo a o whaya i ai suenga i lona umio fuala au whaasa o le aisa mapulufana. O le tinale na malangane i tutuila mo faleolo i le so tofia so fao yu la i malanga i fiti peitai. Na alu i tua mal malaiva alele fa ato afua i malanga i le so to nai o le vaya so la valea ai mawai el masini fa ata pulufana mafuala au fa saina ya teia. Malongo i leo le ua faya i aiso enga fa awau i le taiminei. E ono fasilingia le malanga mai lava mai Amelika Samoa. E fasilingia fo i le taimi po o aso ia na nofo ai Samoa. Pea na ia whaato amawai o loa whaasoli tu la fono ne i Samoa. E o mai nei e talitonu minister officer tute ma tupe maua Samoa o sui pāle mia le fionga tuala Iosefo Bonifacio wanga o sia le aisa i Samoa. Peita ia iai fo i leisi minister taluai le maloa le HRPP o lona ia fo i le nā talitonunga. Ua iai fuafuanga e ono siakia leo a Samoa. Pei ona whaia isi atunuu, pe o lato whao ngaina fuala au whaasaina. Ai o tina Filipaina lea, o lo whaia iaiso su enga ili taiminei, pe na wha pe feo na ia umia pulfana ma fuala au whaasa.
O le fionga Minister tupe Samoa lau timu ia wale se va ain ta ia le umlanga le tunu u le ni Okro Pacific Banking Forum po le fono mua me tau fal tupe al Pasifika le na whai Brisbane, Australia le so valu le so iwa o le masinal ne yo July ma awai tu fo iei au whai ngā rengo fal tupe tu tonu o Samoa ma International Finance Authority o le SIFA po le pulenga o te ngā tupe wha wao malo. O le fono lea na ba alua ai le malo Australia ma le United States of America. O le fono lea i tulilo ai le whainga upu ale pa le mio Australia Albanese ma le President of America o Biden e le lua olua tolu. I le mta upu tau i le aba esea o le ngā lulu e whaafitau sia i leo faltupe o i tu langi o le Pasifika. O le neis ulua i whaatal noanga ua whaatisia uma i aisu e pulenga o me tau tupe ma lo le Pasifika. Ma pule o business tau fal tupe ma la tau paanga mai Amerika. Ai o minister o tupe o Pasifika ma la tau fo i paanga pe o le World Bank, le Asian Development Bank, ma le International Monetary Fund po o le fal tupe le langi ma le fal tupe o atina e Asia. Ma la tau whaatala no ai ma le totoa se awala e to e maua ai se fesota inga i le vau fal tupe o le Pasifika. Talu o le maua lalo le au wha i fesota inga tau tupe wha vau malo. O le whainga o fia fo ili nao na sau whanga mai i atunu upe o Samoa o whainga tau wha ase mai whafo maa whai nai le tupe maua ai ore au walanga o fia mai ai o walanga oa mai tupe palapala i to tonu o le tātou i tulangi ai ore au wala SS e o asonei o wha o ngai wha aui solo ai fe sui a inga o tupe ma le la foina o tupe i lunga o sota inga televave ai o le sao ma le lusi ai o whal tupe ia lau feuia inga o tupe o le nei talu fau. Ua le tasi pe lua alo Samoa e mali liu mai Australia ono whaalawlam whaafose i so o tanga i ngā luenga whaamaitaimi. Pei fo i ona toi whaafo i mai ai pusa maliu tino o alo e to alua lena malanga i lalo au whai ngā luenga whaamaitaimi a pou tasi whale alili. Pei tai. O leo o atu le au malanga al minister o tupe le fio ngā lau timu ia a fua wele se va ai. Ma whaaulo whale tupe a Samoa i le whontanga i Brisbane, Australia. Ua wha awala ne ai, male wha mawhanawhananga ale malo Australia mo Samoa. O le sui tau tupe, ai o le minister o unanga tau tupe ale malo Australia, Honourable Stephen Jones, na wha awala ne ai le wha mawhanawhananga ale malo Australia mo le malo Samoa, ai o ainga o atali e to alua, na tau nuaio latino i whanua le vai sonei. O le wha awawaio na awhia o whanaua Samoa i ngā ruenga wha vaitaimi i New Zealand Australia, e le ngata i taawale la vevea, ai o le toe tau i misa, wha o lima, malo ai no fuanga whaitele, le usita ia ai a inga o konkalate, o i tua i a inga ma o atua i lava se vaenga, o le overstay, ma soli tu la fono o onga, e pe o le wha o manua tu ngā, o le ngā oi, o le wha malo steine, ma moli ai leo se vaenga o i latou, e pe o na moli mawina mai, e le pa Anga Ata Mua i Australia ma New Zealand. Ua tanga i ai le malo inisi o awala e ai le fili o tangata whaingaru ngā whaavai taimi e tu malo. Paatasi ai, ma le totongi o vai ngā tupe, ele au whai pisi nisi o lo lato ave wha pisi nisi na tangata whaingaru ngā tui Samoa i New Zealand ma Australia. Tai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ele nei fo i tula, mana Ata Mua.